Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. At ARC Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay Cement has performed exceptionally well, resisting environmental stresses such as moisture and temperature fluctuations, which are common in Samoa's tropical climate. The structures we've built using this cement have shown no signs of premature failure, underscoring its long-term performance and reliability. Overall, our experience with Golden Bay Cement has been overwhelmingly positive. We are pleased with the results it has delivered for our construction projects and confident in its ability to meet the high standards we set at ARC Constructors. This cement has significantly contributed to the success and sustainability of our infrastructure projects across Samoa. Looking for fast, reliable internet? Join BlueNet today. Whether you're streaming your favorite shows, working from home, or gaming with friends, BlueNet has you covered. With lightning fast speeds, no data caps, and engaged customer support, we're here to keep you connected. Plus, our flexible plans mean you only pay for what you need. Experience the difference with BlueNet. Ngale to the Pacific East masina toche sema mawailo mano te ono mana malo ai failonga tupe fast food was out near mo ana paanga e luas full failonga mo Samoa e luas full failonga mo tanto i New Zealand se ina failonga se fulu ia so to na yo ia so te tasi manatua olo fa wa pe tanto fa to e na le limatana pe ai fa nga ina Pacific East mobile app e fa tino ai tupe fa mo boni mai lo telefoni fa be ai lo no for the tanto direct transfer e ti posi mai lo tupe tanto account ma fa mo di ina facility lungo telefoni ma fa tino la fo ina lo tupe ai nga fapitoa mole tongi no billion mai moli pe teu tupe tu tupe iso se fa tupe mai si au nanga Samoa olo ma faina fatina ina ile au nanga ale easy pay asi mai loa yo tatu ofisa yo tara o tahu humal tola fa taui mangele pe vala au mai le o borsalau o tasionono mo se la lata hatu ya te oen pe vala ale tatu Pacific Easy mobile app mole direct transfer fa sa wa ilo taimi ai mo se o tawata fo ile pensini ia maduia teletracy masi mo tausa fo ia nga umo Samoa mai le pulenga mara fainga renga Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo moli i Samoa. O tu ni vatalo fo mo folo fantu le vanga o le fiafi i se fa mo pongo le tato por kalame. Tau te ia e maru ia fai mo le tato o tulu. Ia lo fa mala le o tato tapa o sili le langi. Ia ila de te ina lo se fua ni se lo nei o la vai. E wina fa fo mai o tau falo le. On o tu la go fisu ia inga o le tau. Malulu ma fana ma alili io matulanga umo wai ia o to o no le siata per manu le fo se mai lungo pe au magaru le ia I lau fanua au le lei o Evergreen State Washington ia America I le lei fiafi ia ona o le tatou porkalame e fai le taimi a New Zealand tatou te o ia so fai tau aso fa New Zealand le melea o te whaatalofa whaaso luatu. E uia ina whai mailo o tino o lea o te lea so ngafua I Amerika. Ia ai tātou wo ia I whaatalofa I masani ai. Wo ma paanga mamai ale tātou au nanga le Blue Wave TV. Ma le porokalame tuli matangau ia fiafi te tasi. O le tau au na le nei, se whaapuponga o le tātou porokalame I le aso lua. Ioe, I le whaitau aso sa o tātou New Zealand. Ina ua te ala titi lava le tu la fa lima mala fa minute ro te nei le tu la fa I le afiafi ia fa talo fa mo folo fa tu ia ma malu sa ma fa nga o le tato tu no watu fa tini tu sala elenga fa tau di mai na se fa metalanga alo nei fa tau wa
ai au mai le sua famanu malo Yesu Kiriso o le na maliu mo a toi tu mo a o le ata tu tapena e fa manatu ma fa ai longaina lona soifua mai ile fale o man fai ma kirisi masi e fa manatuina ile aso lusu malali mo masina le o te fa ta lofa mo fo lofa atuai eyo ole mana yo tatou por kalame ole ese lava state o America le tatou te malanga i tatou wa tatou ya pe no tau sira mai sa o tu lau ele mai malanga le nei California fire tuai malanga mai Portland Oregon fire tuai tatou por kalame pe o po e a ole nei fa tailanga e ole state le nei o Evergreen i Washington ya malo afu ai la umo o mai o tu nei va ngona fiafi le lofa mananga le leo tatou matai sili le langi mana yo malu lu tele inei America ai mai se inei Washington mana tu ai tera no iski kiringi Washington you are talking ya Seattle code si by the way malo si au si ho o pe ro ka pulo Seahawks ayo se sa wa mai lo pulo Seahawks le Almania to si se mai lo la Christmas ya o le fai tu it's a home to te ya io a family to te ya ya o le pulo le ana mai fa bitoa le quarterback le Seahawks no po no manu malo wala ya ai yo le after ya tu le ngale yo le tua wa mawale ne ya no mo fo malo si ya tu ai o ela tu no pele le loto malanga ngale ne fo ya fiafi so yes o leo ya il lau ele o le aule nei e pele lo loto e uma lo le aule so mai si aule a wa fa le como al 49 soli oh sa o le ngor kamiki sa vai what happened bang what's happened talo fa e le le fiafu te fa mai si tu si o so ya se yuli che sa po ai mai si ia o si uso ia le au pepe io le mafuta mai sano si ia mai la tu le ga te kono ya Mr. Mati Bernie malfretua ia o te fa mai se atu ona o le tulanga maliu fia ai ale 49 ai o ke le vivie bo ya o me foka ko me ga kweba e si me ala po ia le wa ele vivie bo mai le se we e asia la malanga but mana ia ti un otalo o tau sila la sa mo el mafuanga e tele ngao ai for the South America. O lewo sa mo o mai tawina. E ile mafuanga ya la yonga ngao for the South. O no matua pupuru o kapi o NFL lewo so mai ali tai au tau pure le so fai. Lalia. Ya e mulinga vo ile kapua inga ile kuwa ile kai mie luti ai le me o le tapu ingo talo NFL ya e se la le au le Rams fa talo fa tasile au le o pe ya la u ba ye tua a tonu porto sa foula la vie male au le LA Rams ya itu langa foi ya ona tala man ya na lo tu punei e si o mato wotulu ya America il fa fo ma wan tanto wotulu o amatona fe la fi Christmas io ai auto tu pole ato foi fa longo mai pila tau ta eni pu le dunga ile mele fa tu tato pokalan ia ona o fa solo na fai ku karma tu fa ni e mo fa fa e mo ku re ka ku ke mara ku kala tu ia mara ai o tu pole ole man ia na tato pokalan tu ya e fa tu tonu fa le mo ya inga ele foi le se o mai bring to out of the comfort zone bring it out of our office Zealand. Yeah, mai lai I whakamilo ka kukema. But anyway, whamaloa tu mato whatalo whatu le alofa o le tua. Sa turi mai lava le ne fiafi na whatau urwhaingo pokalame. Ona, sa mawala hama noa mato te whai tau mawhtanga o le auli ai manisi o tamali ai maisi o le mamalo le atunu ui nei I
Tacoma ini Washington ia peilan tau sila mai ai le atale na ma ula no mo te filo ai ma le fionga i le Pristine o le mafutanga a le no o matai Washington le fionga ia afa masanga tole a 4 ala ka tai le o le le uso ia tua tau sila mai ai i te fai ngola tau lo ia pia le tau sila mai ai o wa lunga ka malo ila na ngā luenga. Eo, tūlanga o whalitari malo, casino, tūlanga o whale, tō ainga o whiawhianga i nei. Ia, mato whila i maleuso nei, mara whare tua. Eo, ia, e votia, ia, whaaftai telefo i mo, whaake eki enga ho so le whako a o ki eki e la lea i ka avale ia lea ko ke vai me. Ne ke ringa kau, kua ka kalutalo. Maka ka voiro Vin Diesel. Ya mato fira I masuar fa fenga inga ya Pastor Tomasi kalofai. Aftai, it was great to see you, Pastor Tomasi Talanga. Ya uya na shua tueli vatul frikwa ai vi ya nga le yo letu. Maua leva no tatu te militi no. Ya mesela yo ka mikila no maunga le. Iyo ka mikio sefo. Ya por sunga si papa. Ya mesela si uso malanga mai la loi. Afoi le ngor piko ule nga sa wela kama. Eugene. Oh la. Eugene. O whanau lunga ko ngā e sau mai Eugene. Pele ke sau mai lunga na masina. Ai whaafitai se o sa ia Jerry. Jeremia. Whaafitai ia. I lo manatu mai fo iwa e sau ma mau. Tia i lo tu o lua malau whanau. Tia i malau ngā ruenga. E o le mela lea. No fo le lei I pi wala. Awane e tueru se I longo ti tue fo. Pato a tue fo I lea. Ia, manisi lava ole mawalewa no e whaila ia o iei nei o sinturi. Pata alofa mo folo fatoi. Wombaga mai le tātou por Kalame o le tauta ia e ma lo le folau. Ioe o kau whalo leo ona o le malu lu telo I nei. Ia awa ale vavena e sulufanga I le hita po le woma. Ia e te whaalongo atu ua matua frozen whaasolo atu au pukalinga. Ia, mese po. Ia, te whaalongo atu peye maa ale leo ala whas. I tūlanga fo I o le malu luo lo iai. Nei I Washington, ia po Amerika fo. Ma o le lato winter le u whanga solo. O ele te mai mo mai le nei teimi mahalor se fo manuina e whinga nuanga nei aso. O le whaasolo solo a wa amata na e viri mai wa amata. O le nei whaasi fonga o le nei tausanga. O le wa amata me fo I o whainga paki. Laka unga. Break up? Break up, break down. O le break in. A whare whainga ruenga. O le ato telefo I la tau e whai mea alofa. Mawani la tau ham. O le to telefo I o tūlanga o whainga paki ia. E uma e fo iai wa te aisi unga. Ama tele yo me mawe whainga paki, whainga break up, kuse uma e break up angaruanga, I break up ai maunga ali. Ia I put in na ia e mawe unga ali fo, ma le pele peisi, ia I toe whaale le ia isi. O le alava tūlanga o le awhiangai ma o tau I whai unga o le nei masina, mo nei fui vai aso fia. Aua ne I se tia le marua le teitai au. Iyo, enjoy. Ia ai au fui songa too much. Ave lo to alua pe a e alu I break up ale tau au whainga ruenga. Again, ave lo to alua. Ave le lei po lau girlfriend, lau boyfriend. Iyo, a ilo e fua. Ia, wha moe le pane. Oh my good boy. A ilo e ke rua misai. A ilo e whamatanga ai oi. Matua wha atau le ua e wha moe le pane. Ia le ai, aur whenga mea. Ave le lotu. Tau iei elelei, telelei, atua. Iyo. Patalo fatu se o tofine ia Melissa, pese. Iyo e, ese elelei o le nei tamaitai. Ia malo foi, ia le, malo le oke ringe yaso. Iyo e. Pape o ele mawe American kaka o. Ia uio lea. Patalo fatu ai. Mai se la o le tutonga ia Mike. O lea wala atolo o wasu tele I vai leve ia o pufio e ia patalo fatu. A mesela ia o le tina matua anti lesina ia levo ie te talano na official nei pia malo la vale on sai
It was great to see you once again, Auntie. Yeah, fape fo ia little fina ya Evalani ever after. Fengai mga wenga to feel like po fese meo e moe ai. Ele nei fia fi sawia ele fale ai longo e fainga wenga. O le te esa o le tele lava po tu fale o mai moe le. Menga wenga le fia fi. Ya nga tsailea o si matu fale uma to ai o mai nei piwala. Ya me se fo to telo ni se lo mafuta mai. Ya fatalo fat mo folo fat I le leivaenga o le afiafi tatu atu malolonga afo mi malolonga tatu news update ai mesela o le o tali mai le fionga fo fitalai male minister o famsinonga e tawala mai le article fo le sa publish mai le observation na fi ma fa pe mai o le sa taufia I mala vale le newsila le fo fitalai sa mo o se vaenga o so dia kula fongo ya lo fumana ngai o ko kai ya la o toli mai na le tali le fiona fo fitala ama eta to maralo tatu paso Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more. Or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Whaangale tautua le Pacific East le masina toa sema mamawa ilo manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei se ina whailonga se fulu I aso tona io vai aso te tasi manatua o lo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaanga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamaboni mai lau solongo tātou aso porklame masani ele umil tātou porklame le fiafi ia o le tau sefe lava fo le malosi a miso le leo o lo mau le malosi ai o no le tau falo leo su ingo le tau ia miso fo le tele o la opese na nafi I vi ingo le tua ia pio le mafu angala le ai wala le se o tule ile kalesia e faka asa sa mo atia ale sunga le fafia nga ia Reverend Stephen ia tuku mo atu ia male fale tua ia miso fo ila yo le kalesia la nga tu kau Pasal salai leo. Oyo le faaftai au te fia mana o patipatia welcome on board tasi o matu sponsor le ua amala amata na fa wow le leva yaso ya le fa sala wina Eveni Carruthers. Faaftai tele ile lipule o le Eveni Carruthers la tu la I au kilani mangele sunga ya la auli Hansel. Ya ile I may say for it or to ya Lisava I Carruthers five time mole Tadiana or le Totua Male Unanga le Blue TV and say for your tattoo proclame pure sports talonoa breaking waves and got to for le or le Tota ya e fa ala wilo ai ka fa kaila mo singo of kingo e dengi e ofu lungo tattoo proclame ya one ngalo le Totua 45 time welcome on board ole amata tattoo show fashion no e abitato promotions ile bias fo ya ai o man tu le nefia fa fe lo ia tu ya e si tato company folia
I runga o le tātou por kalame. Ua tele a upu matala ni taimi. Ia ai mese fo i lantou I le o fia I le whainga malo. Ai mese fo i lantou le tua ngai o lantou supporters. Ia ma whapea mai. I o lai ka amiro sue ngā kupe. Ai le se I o mai se I whai le whainga malo. Ia au lea ea lea o ngā o CEO ma wha urunga ma ka ngā ruengas. Ai au nei ngalo. Ai ati au tau le tau tele fia I mea. Se fa tula utala le ai tau tele I o le tatou article mo, a tatou update mo. Se fa tula utala le. O tau ia tau tele fia ai asia mai e se whainga malo. Ia matou po le mamalu le tunu ia tunu I fafo. So ia ko ke ora le anga matou mana tu fa pito fa pena. Fa tula utala so ia tau te mana tu fa pito. O le manatu tonu lava le na ua mafuaina le ini me maupupu, ma le pelepe le tele o mea, pa la lasi I lalo le tele o mea, ma taape ape le tele o mea. Ioi, e te selfish loa, e te manatu whaapito loa na oe lava ia. O na te le lea o le wha le tonu. Ioi, te le ale o se wha le tonu. Awana I o tau manatu I manatu sa manatu wai. Le tai o le tua ngai a o avea ma pa le mia e le ango ya sa moa ya kungui fafo. Au ke mau whapenga. Awala ngai whaasisi fua le tau whai mai o la esi o tu per whai ngā le pāti tulo por whai ngā malo. Tati ia le pāki, lango le whai ngā malo. E tau te whaasisi fua wha mai o la esi o tupi. A e tau mai nā, e tau te le mana nao e amana ia mā tau I fafo. E sa ola ukara le whai Lea nga mafuanga ku ua ele fionga ka mai pale mia malanga whainga malo po o le whainga mai wha au whai Samoa. Ai afi fio mai. Onga o le vala au wha alo aloa. O le vala au lia wha alo aloa. Ale mamalu lau tele so le o kupu foi makamari I ka ngaka ia. Yes. O tupu matamali I o Samoa o le atunu Ia le mga kula lau sunganga o kou ia whai kio. Ma o kou ia whai kuskusinga kau whaaleanga whapea. O le kou mga kua o kou ia, nga o kou nganga ka Samoa, tu lou le ngangana. Na o tau leno no fui Samoa. Ele o tangata uma, tu lou ele a fia fua. Ioe, le maa ave le fua pe ele a fia fua. Nai Samoa, nai o tatou o tunu ulai to tonu o Samoa. A lai matua I lango umai whamoe moe. Pe o mai e su e kupe, po o le hale awala e o mai ai. O le whaafetai I loto mawhina ngalo o Samoa o lo e papa au ia tunu I fafo. Se whaafekai ua mose kai mi e pai a kuai a au le fionga de pale mia. Whaafekai ua maua se avangoa e whaakarofa mafusi a kuai le fonga whekalai. Whaafekai ua maua se avangoa e fusi a kuai le mingi ska o whamisigonga. Fusi a kuai le mingi ska o kupe. Whaakarofa kuai le mingi ska o aonga and so on and so on. O ele ke ele lau whaikio. Ai longa wa e halu I pu ele wa ape ke halu e pu ele pasi ke halu ai se e halu lai ke whakarofa I a fia me. Kulou le fionga le sa whapitu. E sa lauta. E solo musa mai ia o ele te fia te whaitio. Ma e whai kala. Ai longa wa e te kinga le kaimi e te susu waila se I asi le fionga le pale mia. Se I asi o kako kai o lako ofisa. Have you made the effort? Isa oi lore ngangu ori sigo ole different la lea sa ori ngangu ori si kame kile onge nga mai ole different la lea ole ese senga nga ole ngongo fu faikio ai le se yo la yasir pale mia se yo yasir fa nga malo se yo e kau momori se mau o mai o solo nga le me uma no to si la mai ile lo lofia mamanu le tunu a mata mai Brisbane, Melbourne, Canberra, Sydney, fesi pitonu o Australia. Ia malanga mai nei ka California, Alaska, Utah, Seattle, Missouri. Ia mangisi sikeke ke o misi ake. Ai tau walunga tu au kilangi tai pei o le vau ngata ai e whaapea le lo lofi o le moko kanga kaya Yesu. Ai e whaapea le vau atu o ta maiti le na whamaisa wanga Yesu i ana so awa le au tu ta maiti o mai e te awaru vau ia.
Lala le wingo la utana. Fa maluru wa ile loko mare nganga mare mafau ua le mare sa loko. Onga o le sila mai o le amana ia. O le uputa hua lea. Mana tua i se polo fesa sa fa yel tala lea. E ka warka ngaka ai amanga ia. Ai sili atu ona taua le tangata na te talia ina lona amana ia. Oh, o kasemanga ia. Again, e le leile amanga ia. Ai sili yaku o ngalelei o le tangata na te talia ina lona amana ia. Faafkai lau fionga ka mai kai pale mia. Faafkai lau fionga le sa pito. Mai le tele o le leve ma le lave ma le filifili o le vausa o le pisi o kiuke mau matawhaioi mau nafa. But you make the time e feilo ai manai ma malu le atu. And for that, we salute you. E o ai le fofekalai, e o ile kai fongo po o le minsta whaatuanga, sunga la aule le marito, mai mingiska malava le haki nguu, o, you name it. Masui mingiska langolango, o faipule, faletua o mingiska, falekua o faipule, nisi o whaururunga, si ngia o le malo Samoa, ele ia se vale lumo le tu. Ai whaafetai, wo tautalia ina lea manga ia. Awa pe avakulava lea manga ia o koukou ke awhiwhio mai. Ai a kou filifili a ele kadia pe o filifili. Le sa avea mapale mia 25 years ago. 40 years o pulea le HRPP. Ai lusu lima kausanga rua koru kausanga male awhaki kia rua lima. O tutu ila epa ile foe. O mafua o manatua le vaenga lea o tatu iai. Au te manatua. E lua occasions te tele asa o iai. Ai le ka waisi mea kele nga kukupu. Ale la ula kangwe nei makunga o le lua. E lua vaenga ia sa o ai filo ai. Na nau ele mamalu le atunu e open le vala aulia. Nga ngaur ko miki e open le vala aulia. I le public e o mai. Se e feido hai a pare mia ku epa. Le mo ia lau tala. Te loa le te whafonga mai te agree. I will name only 2 occasions. Mai le many and so many occasions sa te tupu. E musur ko inga e out in the public. Mua. O le kalanga mo te Samoa ni mangili. Yes. I le kakalanga na o iai, na o mio ai foi o te whaawo i ngai niso ka mari i sa lato iai le whaingo le porokalame. A o avea i a whao le toi, reupena pongi, ma kone sula, o au kilani i New Zealand. O sari o kone sula o Samoa i New Zealand. Nga manga ngao community Samoa fongo fokua, na mana nao, e open leva noa. Se o mai le aku ngu e whiawhailo i aku ila epa, mo moli i ele whawhikai, leanga o se makaki a kele le ngā vahenga. O le mawhai o na whaatuina se ofisa o Samoa, i to tonu o ni lau ele po ni whanua e se mai. O le are kari ngā mai. E sa o ele ngā ngor kamiki sa vai e no school before. Ia. Kasi are kalar ko inga, no. Na ona o arua tua, whilo i mara komiti, manisi, VIP, e fili. Mamakua i leo security, ko ikiki a tuloa, whafonga mairisi a wo, sitasi fo i o wo mamai a tia ulawa i Samoa, sa avea fo i ma tula fale, matautia fo i ilona fo i taimi au kilani. E whafonga mai. Ko ikiki a ka i la uonga, ilonga ko o le sikulaki. Onga fo i o le fia lofia tula tunu, o le maota o Samoa, o le pale mia Samoa. Ai Fasa ale vala audia oe special se VIP oe ale apple level oe i kaimi o lantou ele mfainga eru ko kong fasa public ia ko ikiki ase se wonga iwanga wokulong ko mana o yalwe e faila na fa manusina yo ta fai le fio mo el parmia ai ka fio fe skula ki fa fo fasa o to si sila samo that's one or is occasion
O le malanga le vaalele fo ile tatou le na fai le aso tonu alu te pisa tuai le na sau iro mar tangata tongi le urupua e nga kongi le urupua ku ila epa ai le hau I oi Brisbane I Marston I was there kasi le nga na mana na fo le committee fa fo a Brisbane la tou ia inai committee sa mo sa yai e fai se open day fo ile malanga le vaalele le tatou vaalele fo ile le o to e o ko nga wa ia ina ua mai le lele whapitoa mai a tātou vaalele. Vaalele le nga whaya inga kwan I pipi ma ngau a ango kuai. Nena, ila na urua I malanga la lele mai po o sainga e Asia mai lele mai a I Brisbane ia lele whatau pou mai au kilani. Ole whenga lai o I Brisbane lau titala noa tuai. Na nau fo ile mamango le atunu e whaise ava whatali. Whailoa ila na fionga I pale mia ngā kaini. Masa iyo o yai momoris whaftai, tasi al tali. We're only going to be there for 1 hour. Wai o kosi sila sam. Ai fa mai ele mafai ele openinga. Ora mafuanga nga iyo isi afia yai. Iyo le melanga nga kupu. Saulo markanga kailanga mask, markanga pepa kumu me urpua me o sosis. Tongi. E ma puta tiala la ngai. E o ele na mea na fai ele tau tupu volna mea. Ai ole au au te le o te tau mawhai oto atu. O anga ia le koi inga sa fai. E whaailo na ino tu laurenga ngana. But I have to be straight up. O inga whaailo na ino. E se me ka ore ika. E se me ka ore ingo. Sa se mato e pikoko nasa iai vo i. Iyo, wa maliu. Wa inga ya wa ina afitu. Anga ula vale kalvo vai moso wa fasala mai mako campa la kalvo ya so yo mato. Anga sawar kamalo ku no pule la fa mai o to la televo. O me na to fa yele camp o deleta. Sina lo ino. Iyo. Ese la leika, ese ingo, esa la ukala. I agree la utara le kamo fa me sa ula so ese lo wika, ese lo ingo. E ma nga ia e kau funga fa mangingo a eika. Ole upumonia a eika. E ke le ko va ia. Kusa eika e ke le ko ya, e ke le no show. A ingo. E ke show. Ai ke le fi pu. Iyo. Ore se senga nanga, ore te milane vai o po le tonu tulanga le te po le meu eita, po le meu ino tu lo fa fonga le tu. Lena, tu solita, you completely block yourself. No, we need to fear. No, I'm not going. No, I don't want to see him. I don't want to see her. Ore ingo. E ke mati aku lava. I makape wo already design elem fenga ke faya. I we did a pupula I piki kau puat tu lo fa fonga la tu. Ore me la nga fa isko inga ya kako. Ba foi langa sawa anga ika ele sawa. Ai langa foi langa sawa langa I loe manga ole manera e mawale pira. Give me some money. Ola sawa me give me my money for give me some money. E sawa la. Ai fili. Ai fili e mana o nga o pick shot nga kama mafakanga. Ba foi na tangata. Sa ai lo se o to ina professor ya asiata poni. Mga avuilele avakule breakfast ele avia fa breakfast is fa enga ai avatul tu sur breakfast e mafia va pengi awa so ore mafu anga wa umino tala no le vaenga le ona e pi fa fu alo tolot ayo ka aya ku kuskusinga masa uanga ka ole kuangai ya malanga kama fo ilia langa ka dingi le fai pule mai fa le ka kulori kumalo e matua fai mai wo mai le malo e su e kupe fafo o ka fa o ka atu lo le ngana ai wo matua override wo overlook el avainga le taua o le afi fio mai o le fai nga malo se itali le vala au fa alo atu atangata soifu fo yo samo le ai tala fa auto o le melalia ia fa kai fai nga malo
e tau te whaia e o tau mea sili, e tau te whaata ua tangata, so se tangata, pe mamai, pe maloloinga, makiva, pe mauoloa, ka whao vale, pe le ka whao vale, e le aia sesi, e vale e luma o le tau, le tau sisi la whainga malu, iyo. O lea ua tau lima ina le tātou ofisa, le whaamaninoga, e ala mai I se press release, po se whaamatalaga tustusia aloa ia mai le ofisa o le fonga fitalai. Sunga ia pali ili o te umaspa. E tusa ai o se news, sa tusia ina le newspaper le observer I le lua so taruhai. Malato faa lawilo ai le lalolangi. Sa tau fia le fionga le fofikalai ma mingiska o whaamasingoa. Sa tau fia ele ofisa o le tuti o New Zealand. Ina ua to ai tau nui New Zealand whainga malanga le noa to ine. Ia ma avea I se potu fo ilele moni sa ili ilinga ma tu ifisili. Ela ini masalonga ia poani tulanga vapena. Lela la tu ifulunga le tanto ofisa le tusi lo fa Britania ma fa Samoina. Ia ai ola auto mo fai oto atu. Ia o le fia tera noa ila sona nafi. Ai fa vita le atu ina tu temine. E fa tu mo wina pervi ngo le tu si seriese no na lo fo na nga de le. Fa wa pea mo I tanto. Samoila tu pele malo le pale, malo le folau. Ele vai ter para falar ua so ia o so poile manuvale I fongatia. Seu a oala le mafua. Se tau fa manino matali I se tulanga alo ia. Ini fa matalanga wolomia I fa seralonga I lunga o se tasi o no si pepa. Samo observa. Ilana lominga o le aso lua o le masino te sema lua firusu merfa. E fa te tau ia te au nei o le fongavitalai ma se tasi o minister ka peneta. O le leitu se tinga uta wai fa pea. Sta tau fia fa malosi detained. E ma ua malevionga I le minister fa msinonga ma pulenga tau fa msinonga tulou e malava alele fa avamalo au kilani I le aso tofi te nei. O le tali atu ale fongavitalai lei mata upu e whaingo fie ma e tu usa o lava e fa pea. E matua le wha mao nia nei wha matalanga ma ele ai lava ma se tūlanga wha pea na lia e mai. O le tali manino ma le wha mao ni lea ilunga o tūlanga aloa ia ona o le tele lava. Lea whaina o le nei tustusinga. O le tele lava lea whaina o le nei tustusinga. Ele I tapa, nea o nei puleti e tāua. Au alfa whanga mawale tunu. Ele I tapa ele sa mo observer. Mua ele I tapa ele sa mo observer. Se whamatalanga mai te ima ua nei. Ma le fionga ele minister. E winga le mata upu. Be na sa ili e fo in wha amaunianga. Mai a te au. Ma le fionga ele minister. Mo le wha amaunianga. Fasala la wina fala wa tele pen. Ole nei tusu singa. E ai le tali tonunga. E se tūlanga pito tasi. E au noa malesa ilia uma o itu o le tala. O se mea na tupu e wha mauni ai pe moni pe le ai foi. Malelo na tolu. Ole tau mawala luinai o au nei o le fongavitalai ma le fionga le minister ona o nei tusu singa. Wha aluma luma e au noa mani wha mauninga tatau. E maurunga tele mana joa nei fo telai. Le tau loa ma le alo ia o nei to finga fodinga e tau mawala loina e ala I nei tustusinga. E iai le tali tunuga masani e sili ona fasao ole ua mea manu o vevela. Strike the iron while it's hot. Ina nei ti utaloina nei tustusinga ai o loo mai tau mai le mamalu le atunu. E fa malu tuai I le tapua inga mamala Samoa pe a fai ua so poutu. Le malu o le tapu itea e sega ngana o le nau te inga lavaina I manino au fala I mata upu ua tuuina. Ua tua ina ai le no foa o le atunu ai teina ne o se tasi o minister ka peneta. Fai amare fa alo tele sainia. Honorable Bali Ilio, Oloi Pola, ta eu masapau,
fofonga fetalai. Wow. Ia ole nasa mo. Ole ua kalile. Fofikalai on moka. Ele aise se e lumaku kua mai lunga lalo. Maku sau ke sifo sa. E toi silisa na whaamatalanga. O lea ua tali mai le fofonga fetalai o le mota. Ele ai se mea whaapea na tupu. O lea la o kiri loa po ai le isumu ulo fofonga le iwe. Kere loa po ai la le iwe. E kanga e wala ali se mea na tupu. E whawhewhea la ngai loa kuskusinga ngai. Now, e le vaenga mali, e le tau me le tusi al fofitalai. E le I ka pā la ua ma le fionga le miniska o whaamasingonga. E se la whaamatalanga, po so la finangalo. Ma le mea piko siringa ma ale ale. O se whaatanganga e whaonga ai o lata. E whaasara la wina whaalawe te le ngol newspaper. Oh my goodness. Ia, o le nala ua whaamanino ai, mai fo le teritununga. O le unga I fo I leo leva senga. Ioe, tatou ia le sa fetongia I whaasoi o tua, o I fetolo o soa I whaapau o loi pe o upolinga ngana, manatu malangona ma finangalo I lea mataupu, lea ua whaamanino au whala, ua saunoa, le no foa o le mauta fono o Samoa, lana fionga le funga fitalai. Le ai ma se mea whaapea na tupu. Pēnga kaufia, pēnga kuufesili, pēnga whaamalolo, pēnga whaafe, pēnga whaamomoe, po le ai to inga tustusinga e ke kusia ai, po inga mengei e ala I le taufia, le ai se mea whaapea sa tupu. Now, ia, ele whaapea te whaia tūlala te tala le ne. A mea ai ona ua whaapito manui atasi. Ai ole wingo lo tala ele ole newspaper le Samoa Observer. O ute whaalolongia le tūlanga whaatustala. Ai ole newspaper le Observer station news ole in fact ole newspaper matua le o lo iai le teimi le nei tūlanga tau journalist. Ele o iai fo I tui valea vātūlanga ngana. I tu atu nei tustusinga ma ele pe pe foulo kusikala pe fokai kusikala nga fil observer pe fato alua tolu fata usanga pe wo fiese la fo ikausanga ele ma faya ona publishing ala article pe a faya le go through ele editorial kanga kal ko editor kanga ke pasia uma onga ma failo lea onga approve my management ma publish the story. Ta ilo ini te wasi se ni guidelines ala te wa ese ni guidelines ala observer la tu ai langa lutu malama o leva foi no utustala le Samoa Times sa utustala italo talonga le Samoa Times sa utustala italo famsinonga ma me o fala vlave tupu crimes I South Auckland ai fa fonga mai pulenga le Radio Samoa muli o fasala laule le tio au sa utustala ele mafa ya pole arko ai nga kala ka ke fakua o se kala ka ke kusia e tau whaatutu o iso tale fia. I se usua tangata po oilava. E le mawhaianga umau kala kua fosi whapi inga newspaper. No. E go through uma articles. Go through uma le editor. E fiota uma fo ia inga. E whaikau o angi vai ngorangangana e whaasao. O akalama o ngangana e whaasao, o awa e ngai te tau ona kipi e sere me o ngaso kulobo o le lapisi, a turu whafonga le tinu, e o ngana wenga le nā le edita. Ia whako a through ai loa I le pūlenga, ia pe a whapea fo ia o le pūleanga o ia mei ki ngara kua, whato a publish lole, ai whafonga mai tu lo stasi o, tamali I wailonga, ia tūlanga tau tustusinga sa ia whaia fo newspaper, le fionga ia le malu, fiu tonu po o kuso, o le matou. Pule le sa ia I Samoa Times. Ele ia la pe ke ala kuala ma sau kusi. O le ke ngofo kusi se artikolo lo wika I lo ko lua. Ai ngofo fakanga faku mai me fo ie na tutu. Ele ia sa ili uma e ke le palafu se va ngale au no school before ia mala to me ia mai lunga. O le utitala no antu le meta o le integrity o le newspaper o leva. O le ala e o foi lo loto.
e pei oni tu si tala fa e me chai tu inga tu si tala fa pia. Yes. Ai kasi le va henga ka ua i kuskala. La uva tuan fa te inga le ta ua fu e ko kia o nga mai o ko ye le la a maka nga ko ke le kuskala professional ala tu tu si tala tau fa leanga. Yes. E ele taimi o no tu si ele article i au Samoa Times. No mai esi tasi la uleta usua fo tamali. Ai no atu ai o le Radio Samoa. Mana o ya te au te tu si tala. Ua io e mai le ngati mo ngalo ya ule ngore ngati. Tribes fa maoli i o tala. Ua lato io e mai. E lau te lango ina le meta o le passport fa maoli. La te lango ina e fai esi ki sengi o ngai kanga kai overstayers. Now, listen carefully. O le maanga ia yorkala. Ke le longa a mawele au kusikala fo ie. Le au wana pis. Va vero kusik. Ai na watu tamari ina. Life e mori mau ia na inisi fo isi nia sa ile Radio Samoa tūlanga Samoa Times. No watu e fietara no ia tea. Mawhairo na mako fo. Mako filo inga Radio Samoa tūlogo o tau. Mana na o leo na tamari ia to fa. O leo umana whaile la to so alo pulenga. Fa mai walango ia le ngati le o tara awangalo ya kia usi vaenga Maori tribes ngai o tara la tu te lango inga me le siki sengi le faango fo maupe o ko meki siki sengi la overstays aya matulanga fa pena e fa yimo tu sula fu fa Maori siki sengi tawala mai Maori ma le fa matalanga la na au o la fo wa iaile io enga le lango sua ale leipa almina la tur ma lo leipa la ku te sinta kaminga te sinta o fai atu rola ia nei tamari i. Au tamari i fai nei o tamari i longa community. Na ule ta uola tu suafa. O fai atu le tamari nei, okay. Ma na ia te le story. I think if you kaka wa se information. O le man na utango e tusi. Ma fai loa e se fai loa inga se fai ngā lotu e fia fai le si pare sanga i o tara. O fai atu lo, okay. O le au ta pase fina ngalo au minister ia la fionga ya sio William Sio au Pito. Sua. O fa ku manga ia la ka kia mai. Na ngai ka kaunga u kapa. Se finga ngalo le lipa. E tau wala mai le miniska o tangata tu Motor Pacific. Pe mo i fa makalanga lea. O le wala ngolango le lipa. O ke ro oko. Ke ro karing fai mai ngai ko ingai. O mai. Na ia siata. Na yu te mana o e le o for vilia fu mai mo for kai me. Le ngo le anga ma ko fa sanga i ma. O tau mo mai le melo te fai atua. E to te lola o tore unga ole atiko ngai ko ke i vai ia na uma ia tu o si vai ngalia o tango tia no tin tu sinu minumi e tongi la bis ia lana fo e te tauna e tango reference mai e ke kaunga e halu e su e mai le si tangata le wa makanga ka uolonga suaf ai amo musu loa e ke halu e au mai le si side o le story ala vanga ana fa maila se fatanga o te alua ia Pito tulo po se si o le leipa ai over waku I decline my fatita inga ai ula tu I decline au Pito se fatanoanga. Do you know what, that is enough ke kusia ile story pawala utala sa o tapa le si tu etai ele fia kalongo mai yes o wala wala evidence ngai ka that's e tulanga fa kuskala a o leala o publish mai le article le fa mai o leanga ka lokai wa le menga detain tau fia i au kilangi ia le fonga fekalai mar miniska fa msingo. That's a huge allocation e maka o kia le ku inga a o la ofisi bila le o te fai tuai i tangata le na tusia le article le o ele pe a fai wa surely o le ke fa fonga mai mo kwa e akingu mai ke o wa fa ku ya oi a fayo e fa fonga mai o le wa ngofo ngi kusile article but how come ele news ile me New Zealand ele o kongo le Herald New Zealand ele o kongo le New Zealand ma nothing even like manukau kuria nothing in there a o issue ya anga fa pe moi so le the headlines in Radio New Zealand why now the speaker of the house he's one of the most powerful person in Samoa. Are they worth a news young New Zealand? It's not even worth a news.
O le ala le wo fa ya kuai. O ma sau kele le meor kau fa leanga. O le au si konti o hai who is behind all this? Who is behind all this? Yes. O le ala va kula ka fa kuanga. So le o ye o me eri ua. O ki rea ka mamai me foi le au kau apuri mara unga lue fa vai kai min me le wai article wa mai. Ya le au tali mai le fionga fo tali. Le au tali mai ale se tu singa. Aloa ia. Fa ale malo. Nei me senga mengu. Ya. E va tu fa fo tu nga ia tu nga vainga. Mana tu au tatu ya le issue le. O le no va ia tu 3 days ago. O le usu ele fa au lunga so fu malo loina Samoa. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le ua avesa na su e tolu se lau wafi. Anga ele newspaper observer. Again, o le faya fo i o news. E au noa ma se faa tanganga. Wala tau faa ilo aini faa maunga. It should be confidential. Oh my God. Ua kau shake pelo chicken ni me fai. Sa o ele lo moku. E kikere moa eva pai. What happened? Oh my chicken is shaking. O le mea le tu. Ia, talo fua. Ia, le nau fua e ka alo fua i le porokiki nau. O le talk back show le fai asiata. O le sila fia le atunu. E pule oe le ke le fia mai po le ala o teikinga. E pule lava oe, pule skafunge. Wai mwhainga e whapia mai, kau whaleanga le li. No. E se le mea ta ore tau whaleanga. E se le mea ta ore tala noa le issue. Tala noa le whawhika hauli. Se sila fo auto. Ale fato ato tapisa mai, fato ato tustusia mai nei ya. Ale wako waru ko feika ya. Le wako ngana fatasi mai, le wako tusia mai article. How come the PM is silent? How come she's so silent? Vai le foko ako ho ole vaenga nga a wale bango upasi mai ai. Eski la fia ele fionga ele tamai tai pa misir file le ia fia me. Ma wala ba no ma te fa so ai Brisbane mo sina tai le umi. La o sila fia le ele fionga tamai tai pa le mia. Because ole ai fangu watu asiata ma le tau tai ai to make them accountable. Na ona fa manatu watu bainga a ola ye le kai mi o le fionga de pa le mia e tali mai ye matali mai. Ale foko a o ko kuskusi a wale ba go pasi mai ai. A le fisili o le ala le winga ele la se meta o se fa ai tu au. Awa, I'm telling you, none of yous. Ele ai ma se si o ko ia le ko ke fa mai ko ke ku le miro. Ile miro rea. Le u per va kama. E foi si fa la tulo. E foi distatu fa la le mai ka le fai me le la mo so ka kai mi o si sengi le ko ngia passport. Ia o miro man o le wa intermiro fe ala me lo ye. And I'm telling you, ele ai ma se si o le tangata e ia se fatu e fai se kala kule. Again, sa ele kamaro fangaro. Fisi prepara ngir kuris. What's your name? My name is Yoni. Ele ona longa la ngai kausa vili kai fangaro ko fa me mal palang. Again, ke pa maro mara venga. My name is Yoni again. Ora me la Or kuinga mere la ku mai. O le te fai ele ai show. Le to te fia le to ya kengi to te fia ya ke mo se vele si upunga le to te fia le foi il kai ori ku se si o ton fa to fa sanga ai fa se kala ya kulepa like how to ya is doing it easy kai mi
I le tātou whainga malo, ai maise le taitainga. E no whai atu. E hai e ave, o le alofa mongi le ngā. O le alofa mongi a, o lo tau sao, I le tangata, se mea o wha le tonu, pe te whesili I atu. A o le mele iei kākou, sau ngō mai le ioi. Ai le lo ola usau fa mai, a sa ware kala fofi kala ilaso. A sa ware la fofa pe mai, ole a, si inai oi ave oi fafo, e sana te sa, ioi, ai le lo o iala. E isi fai puri sa fa pe nga, e momo ya, nga lau me hari, ole, pesili pe o pasele la fofi nga le isa no male, ioi, au se le ai. O manu le ioi. Ala sa moe. Ai ka fe pe fa pe mai. Ole la fofa tuina, ole ase sai nei oe, o vai maulima. Ai tu I tuolo patua. O e fina ngalo isa no male e mau kiko iyo. Pa ko ino ase sere me go fofa kalai. E mau te vala utulo sa tini o mota. Ina sa ulo ina sai o iyo. Ko inga me ngai kupu ya kapu. Wa fo nga le iyo ya nga le yes on me fela nga le tupu o to si la foi la samo a sa utula e pai lungo por kala meia a fa ya kwa kala o pokar ko inga o nga ya poka ka nga fa nga o ya misiong far ku e la ke ka o kwa mai ai la pi nga ki makarkara ngo ya a sa war ko inga fa lungo pokar sole e fa ya e pa wale me ka fa ngo ko fi ngale ale akala pe ia isu ia fa pena le wingo la utal ele tulanga wa ta oto mai e se foi ole afia filtatu wa prokalam ole fotu nga le tulanga fa tu sitala la usa se ya kalo sia ia le sule ko se la wafi oka talo sia ia ai umaku ia e ia se tu ai nga vai nga ono tau mau wala no mai pe fa le au ngaina ai ka fe ai uma enga e fa maungia ia chao I don't know ole vai nga tatu maloloa singa maloloa te singa vai lit mi te fico kofi e disi issue tatu te fiafia ai tatu mo tatu maloloa le fiafi ona te fa wo ile proclame Whaongale tautua le Pacific East il masina toa te sema, ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, I aso tona I opa I aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fasili lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe tau tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga I Samoa. O lo mawhaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa I o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele. Pe wala au mai le o Barcelau o tasi onono. Mo se la lata atu I ante oen. Pe wala le tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai mwese o tangata fo I le pensini. Ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply.
At Arc Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay Cement has performed exceptionally well, resisting environmental stresses such as moisture and temperature fluctuations, which are common in Samoa's tropical climate. The structures we've built using this cement have shown no signs of premature failure, underscoring its long-term performance and reliability. Overall, our experience with Golden Bay Cement has been overwhelmingly positive. We are pleased with the results it has delivered for our construction projects and confident in its ability to meet the high standards we set at Arc Constructors. This cement has significantly contributed to the success and sustainability of our infrastructure projects across Samoa. Looking for fast, reliable internet? Join BlueNet today. Whether you're streaming your favorite shows, working from home, or gaming with friends, BlueNet has you covered. With lightning fast speeds, no data caps, and engaged customer support, we're here to keep you connected. Plus, our flexible plans mean you only pay for what you need. Experience the difference with BlueNet. Sebelum wati lea ua 10 minuto au tēnei le itula lima ioi o leo ke kau confuse lang o leo ke karang wa whaangi usila a leo te tino wa Amerika ua te ala le lima ni te mire nei pe a whaisa o le wati leo te tilo tuye 10 minuto tēnei le itula lima ia i le tātou programa tau te ia e mai lau whanua o Washington tasire le stete e longa i ona laula au maona si o manga lanu me mata Ioi, ia me se fo io tangata tau safia ma tau fau. O tato ia ile vaenga o le fasoa me so niso tatu talototo. Sa maua le avano au te whaalongo longo mare tuto ai. Ile whaatatala noanga ale a fionga ia le lua a mesene. Male tamaita i Bristine o le joa si Samoa ia what's that? Lani. Aioi. Sa mawala le avanoa le manatua mai fokau fatau falongolongo le faatanoanga le ana le la i le tai au. Ma alenga fai kura faasoana po. Ma tau male auso ia mauma mato fatu basa. Ia ele sala isiala wala ngol mato focus la vana po o le famarsi o le mtanga ngol leo. Po le asela tu fufo le mitau ai ile taola na lela sa fito asia mai lo le tangata ia tia urfa tatal no ngale langi ke soma ia male fionga ia li lo mesene le sa faya male fio anga to lona le pulenga ali me fai pule o le fio anga ofenga le sa fisiringi ai le fautanga po le sunga le fionga le tofi ia o lolo tabita le aula mosa e sona finangalo e wingala i vaenga i boto tu lai mai alu akuar kai mio fa longo ai i leina ma vai leina o le sunga pa ua tu sa mau po le fionga fo i le sui mamalu ia maulolo ina ua fisilingia e tustala sinia nei o le masenga tustala tonu tatu tunu i Samoa o vaenga la ia pe no tu fa fonga sa mo te no na o sie solo fo ele totele o le nai tali manino a e fu i lungo fa msinonga e ia la vaenga na ta ua ele to fa mo lolo po le fionga le fai pule e ta ua ini vaenga o ele sa fa pe ele ta una toenga lue ina ele fionga le ava ia ai pe ta i boto atu mo to wai ia la to fu fa ele leanga ia tata wai na to sunuina le vao to lo ia ma mu wai ia ni ala paipa ma tulanga fa pena
o le fioanga. O le isi vaenga sa au tau fai o mai i le alava forsanga. Sa ia sau no foi whapea mai. Na pau ina ofisili atu le po le lua e po o lani ke resoma na fisilingia. Pesa toe maua se la tau feilua inga. Mali im fai pule le fioanga o le au vaa. Ina ia toe soa le pule ma fola mea le tulanga o le whamoe moe o tulai mai. Aina tali la le tō wha maulolo po le fionga le fai pule ma whapea mai. Na ngata leo mai. A le tō wha ia te vanga le lua ia. Ia manisi o matai. Ia na ia tā ua le masina ma le taimi fo ina o mai ai. Ma whapea mai le whina ngalo e talusanga mai se aso e toi o mai ai le pai o le fioanga e whaise so ala upulenga. Ia lena ia tā ua i o le akunganga e le ito ia mse sin toi fo mai. O le ala e mangingo mai ai tūlanga o le saunoanga le fionga le fai pule. O lai i lona whina ngalo. O lai lau te whaia uma tūlanga e ala o i unga o whamsinonga walanga i reference lava. Anga i le unga o le whamsinonga le nta o tō mai ai. Whamsinonga whanome swafa. Whapea mai. E ngaka le vaenga le iai le au waa tu lou i uta. I ele ia e totonu o eka fo i e fiku kolu wa. Safi, lengo bako momua o na o tele o le ofisa i tato o fika sau. Pato lana sau noa i eili to wha maulolo. A o mea umai fafo mai. O eka ia na la vea i le lisi, ma le ioenga le sa ave le mau mai wha mau maua. O le whawhanua. O eka umanga i fafo mai. O eka la ngā le whapea mai. Le na o whai ei tūlanga ia. Ok. O le aeta o topea la la ofisili. Mwalanga o le ele i fisili ngia. O whapea fisili ngia. Pea le sa tau fisili ai ame. Fionga le lua. Pea taina tau na vavea na osu whai mai le fionga le whai puli. E iwa henga o le talia maulolo tu loa le fionga. Ia langa o kakau porukiki. O te lo fwila e tali wha porukiki. Ina ue vavea osu whai mai lava alona le nau e toe whai atu nisi fisili. Mai au mai aile tūlanga whapea mai. E le ai e le kalia i lungo o social media. Ia tūlanga o le tō whā tu lou le pai o la ingasanga whalea. E sao. Ia ai le au. Le ale winga o lapta. Ia o kali mōme o kali whako inga whawhilaunga. A o le tō whā ia maulolo po le fionga le di whaipule. O si tangata e ata mai e o oina na te malama fo i ngā ruenga ma tūlanga whaatusi tala. Ioi. Awa lea o ngā ruenga i leiso wa pākua oi. Ioi, o le tūsi langa whaatusi tala e sa ili mai ai. Ia vaenga awa le. Anyway, toi fo i mai leo lau tala. E leo kalia ala le fisiri le kula i mai lo mafofau. O lea la tau te sa o umai maenga ia tau te whina ngalo tau te sa o ai. A o le fisiri la e lau alunga. E avaku ai mara whaakanganga kou ke whaaleanga ina ai mea tō tino. Le fisiri ngale, no, ele o se fisiri o ke fia mala mai. And I will love, se maua se avanoa ma le whaarulunga mtanga nuenga whamsinonga. Leanga o leo ke fiu e lu i akur komisinga i le sau. O leo. So therefore, I think la to sa ili se avanoa nga i le whamsinonga. Ia o se sia, whaarulunga whamsinonga. Le songa pali i tion taimre langi po i lava sesi. Po le fionga minista. E ono maua me eise mapusanga. O le fisili. A fai o ngā o sa o kou i le tau lava mau according i le unga o le whamsinonga whanome swafa. Ok. Pakai ka inga, sa o la au tau. A o la o fisili. Whaamata e ta avatu ai ma le whaatanganga kou ke whaalea ngai mea tō tino tangata. I se au wala e whaia whaamarusi. O ke fia i loa, pe iai se kula fongo o soria i ngā mea. O tau mua mai. It's a genuine question o se fasili fo i whaatusi tala. Leanga e nganga o fasili ngier mea lea. Leanga e hongo kukupu mea whapenge i ngisi o i ungo o whamsikonga ngisi o huuma ngisi o fioanga. Ai meise ngisi o ainga o lea e ono tutupu. E hongo ngofo se ainga o lewa uma waka oko se ingo whamsingonga. Ia mawhapea mai fo i lele
o mea la o mea kauboko. E ungo ngofo aku whaleanga ngi mea kōkingo. Ai ona ole a whao ngāre keisi le a whenga ma le au wā. E whai ma arofanga. O la nā whesiri o te fia malama. O se sori kula fongo, lo waruaku whaaleanga o mai ma mea kōkingo kangaka. Paua nā rwaenga. Ta te fia i loina. Iyo. Ai a wā kia. E lea ia se ngā lo wala ku whaaleanga langa ka avale mea kōkingo. Ma lo waruaku wha o li markangaka. O ngeo sila. E o ofo i Samoa. E a fia o i kula fongo. I lo assault. Po o lo whaaleanga inga o mea kōkingo a se kangaka. Yes. E a fia o i kula fongo. A whai o kia ruaku whakaika inga ua ka misa. Po o le alo usa. Wa e kolosia e luma se rau ka avale. Ai sa o au. Lala ki wha e ki apologize mai whatu ese mai. Ai o ozo i wafo o laku ka sasa lau ka avale se sa malaku lou whafonga samu. O whaakanga ia u onga because sa oa urka keisi. Ai whaatanga ila ura osoro i whafo o wala tu lofa leanga malau tau. Ele ai. E whaasa. Ioi. O le mea la ngā leo, o le whakaika inga ngā leo ke fia whesiri i le vaenga lea. Leanga mana ia pe ana sao se whesiri whapena ana iei tusitala i sao i au lea. Leo te longa na tau tami atuai a mesene ia turoso whaleilua. Ia ai panga lea ua e langona tu lava ele o fina ngaru te lele fionga le whaipule e tu tele ni whesiri whatusitala. E pe tau mo iei la li sau noa ngā tui wasa. Ia pe ile lu ile sa vatu ia iken kai o kili lopo pe anga va amai sa we kalinga fisili a ola ole na fisili la vai keisi le fi ongo fenga ai ye sisi ka ke ku o ia sa mo ai tu pele le nganga le defi ai o tonu tanga tatu tu ia mele ola so fi ngana o ai kongu ka ke ku o ia le issue le to te si le fia o i kongu wale ua whangau mai ai le tu la fono le ana tope lau le pasia ina e le HRPP o whanua na suafa. Yes. O i kongu le kula fongo le uko e kau whasau sauhi. E kula fongo fo i le ngau sore lockdown or COVID. Ai o so whaakope kope i ma le kei pasia ina. Kula fongo nga LTC. Land and Title School. Le ile tu la fono le nga separate mai ile si power ma fa instead o le tasi o le whaurulunga o le whamsingonga. Ai ka mo fai kuila epa. E ave ese mai lang kama le pereskengi o le whamsingonga fumu sua fasai. Ave ese mai e whaatuto a tasi lau fo ina ia lua iulu o le whamsingonga. O le kula fongo kongu alea le ua whanau mai ai le tūlanga o ngaonga le ua tūlai mai. Kula fongo le. Yes. A fo ila lea le ua matua noa tia i lava matau mia. Masoli palaina tu lou whafonga le tu. Le ua makua soli inga ia le tūla fono mawalunga po o le Supreme Court. Le na avatuai le tau finga. E te tau ona. Kaufi. Ai se ikwe ilo. Ia. Ai onga ua le mawhai. Ua ngoa kia la ulu o kai mangkawa e peor kala e whai kama mai sili. E motu tele se la whai. Ua no tia la uao tai manu ta vai. Ua le mawhai nga whai se nga yo inga kele whamsingonga mawalunga. Leanga ilano labore tu la fono o wha masinonga le na suia wha kope le HRPP ma tula epa. O lai tu ma oti ama tu ma tila le whamsinonga fono ma suafa. E a kongu nganga mai ai le fionga e le whaipule o sa nganga rua. Ioi. O inga le whaafikau. Lea la ua ngofongo e kuila e pamanga ku la fongo kope lau. Talo sia e matua i senda i lava i tangata ataia. Makua i laua iai. Se i whaamaka maka iai. I mea na ia whaia. Ioi. O kilo iskaka ia leo mai fake page. Ia, sendi ai. Sendi ai se iona sila. Ia sendi ai i kangaka umai ngalako io inga. Le pasi ai inga o le kula fongo. Sendi ai ilana whanau tuloa. Sendi ai. Sendi avi e show iai.
Have a look. Toi titi nei tulo feala. Mai mau ese soifua masa ai. Langola o masa ar koko kulo. Wa masa ai le ifeoti. Tulo wa ale o masa waka fasi eis. Ei fōringa o sikamikiki fo inga lelenga kulia kua. Wa fa ale kogu o fōringa. So o lala wa sisinga kulo de koko. Ai koea o le mai mau wa yor soifua. Ai mana ia lale ave iei wa o me totino a inga ka eli ilunga ma me umu whapena. Ave toi wha mata lele ia. A o lau tala lea ute whai atu Samoa. Ua lava lea e whai matali. Ka koukele mo mia ni pule anga wha amin. Ioe. Ua lava lea e tātou te ioe nai. E le toi mo mia e tātou ni lima u a mea e o mai. E pule tutu. Ma seuta filia. Lea tunu umamalu o Samoa. E toa fi malie. Ona tangata. Mai maur kaimi. Oi fo ila le ko kisila haku le kau munga mai ato wa vai tu fo ye fai pulo fo le te ye le fa u ila le ko ke va vai ko fo ya. Ma I mau le taimi. Ele mo mia ia kanga kan ko mai malo. Awar paro ka mai mo wi fu. Io. Or paro ka fu mai mo fo le taimi. A o ia ngai ke fia ai fia eva o ngi kai mi mamo wai sau kupe se pule o ila o e kau fa se e ke fai ia mo wai sau kupe ai a o le taimi o e kisi sa o itanga ta wa o le upumuni e tatou tele mo mia pule nga fa aminia ai ai la ni si e matua o iai e to ta ma yo le fio ngo le auva manisi o suli mafioi o kanga ka kongwale malanga fainga malo maanga pili nga ngofo makakope le suinga le ua faa maoti ya le pulenga sa oloto ma le pulenga au ale faa masinonga o fanua masuafa ya la tau lava ia e le to ya ma ia faa masinonga mauru o I kongu le ua faa le ku ia le na walava na e fai mapine faa mau Samoa le faa fonga mau le fiafi walava le na e fai mapine faa mau tatou te le to mo mia I fa pene. Ka ko ke mo miangi kai e tau sa sami fa tasi matangata. E mio mamiritino matangata. A alalanga atu tangata e maua mai sona vanoa e fio mai makala au mai ia. E mingo marita mai tulou. E fa ka alofa marka mai ka mai kiki. E fa ta alofa maritangata iona mana onga tu mau. E fa ka alofa marka nga ka aloa ia. E fa ta alofa maritangata e miritino maritangata mau mea. E miritino fo maritangata I le tau olo. Kau ke mo miangi kai fa pena. Kau ke le mo miangi kai e ino I tangata. E tau tangata o tangata tataa. Iyo e. Tulo, kau ke awa kako ke koe mo mia. Mai mau ere kaimi. O tau sila la o ele ua tali ele au vaa. Ua tali ele au vaa ti ngā. O le pili lea. Ai ua amo ai e whenga le upu fai. Tulo. Lea ngai ke lea aur kangaka ia au le la au. Ko a ke le kangaka whenga. Tulo. O tangata alolofa. Lea ngai avea le tangata to tasi po ni tangata. La asaki ai fuar ma ave le fu. O le fio anga ia lai kere. O le alu wingo lo tala. Ai ua ia e tu langa fai ngatane. Sare I kukupu mua vua. Ai ele fau issue ia o issue whatever. Ai sea ua ia e le nei taimi. Ma fua mai. Ona o ava noa ua toe. Fai ai fape ua koe sa ve uai. Ele pili lea ko inga lea malanga HRPP. O le koe sa ve ua. O ai la le ua afia. Ale ua koe afia ia fio anga HRPP. Tulo. Le ua toe afia ia. Sa nganga HRPP fai pule. Tulo le fio anga le au vaa HRPP. Lo tula ima yei sala pinati. O mawhai la ele no nofo whaavaenga whaupawhai. O mawhai e se whikausia inga whapaki. Ona sui tu lou le masai o tūra I mai. Ona fono le mai. Le se mea. Le tau atu ai. Tau ama. Ia ma pipi le mau. Le tātou prokalame. Ma apa antu. Aua e ke whaamuamuangi whainga whapaki. Le anga e ke kua lava I lou ainga. Ele tāhua I o le whamanatu. O le mela na le utula I mai. Le la uanga o le ngofo.
wale ai kele sanga fa makalanga la me la ko fili ni ai fo ma ko ai fo fa nga malo le melia na pa wale va nga le tau tiro te mine lo mingoi e lo mingoi mai makanga do ngole le ya atu fo ola ile alfanga ole wo ka ua ko samo ola ile alfanga la ngofo ma le ole ala alfanga le nga afa ya ku ya afa mai ola ek mo ke o ali unga from singonga fo ma sofa ola so they have an excuse o mea umangi ile se me of ole o ke ka umanga kulava ole o te mate ia tu lava tupua ia ka nga ma ke ia ma ke fa me ile to tele no vai ngale ale o te failo tu lava ole alo fanga nga ngofo ma leo le alo fo ngai le mingo ia afa ya ku ia la fa te afa mai e nga la sa o ya finga le ngori unga si o ai la le o matua polonga ile monga o le melia makua laila ia le fio anga o le auva mea toto o mea fafanga o tupe waalu o fale o fausia o ta avale ele tau ngofi o le fato aino ele le fia tau sanga a le o matua fa le tonu lova mafua isia o le langa mea ar ko inga lea o le langa mea fua o mea ele tau o na hau fua iai o le ala lai fua o le asosi nau le mea ele pa iai ia o fia neila ua tua iai wa langa mea fa ma ike mea fa aleanga mea wa tele ai ma le fa ale tonu e a uru ta fenga ai se fukia visingango ala le ua mangiangia ai tulo ua mangiangia ai nifo tulo wa pa i o fia talu ko inga pili ale la ngo fo ngi makanga ku wa i malo fa se fo a o inga fa fa ma ya la pisa ngi la fa se fo a o inga le inga pe pesi fa ma o inga fa le virus o ai tonu na fa na creating le virus le o fisili nga ka ngo fisili ai o inga fa fa ma o ngi fisili o le se fo o fisili o inga fa fa ma o kanga ka le nga fa fa ma ila ngo lo ke fu o langa fu ma fuanga ayero wala nga fua elena lela mo nga ngofo mai ilonga ngofo ka bibi mana o fai mana tu matautu wa o ya la akusi eluli o ina tu si eluli ma o lau sunga nga pasia malau ka penge ka nga fai le melia lela matai o le alofa nga o le nga wa lofa mre le nga matau ile vava ayatu tele le afulilingi o ta mau ai ngo tupe na fato ai ele manofo ai o te ro nisi o te wai o la tu tangata pele mai talo fai na o le se ia malia na ona fata taso ma o mai ona o to la langa ilunga ivi o tangata o feo titulo o to la langa fo ilunga meia o le alfa mo nga sa yeri ko inga nga fa yenga mea o le vesili le lo mafofo tau lunga tatu fa so fa ma tau le a se fa mo nga tele na na wai le to ya ina e sa nga fa ia mea o le nau ta inga tu tasi ina ia o fanga uma le pauha ma le pule hao ya te ia o mea uma ina ia maua uma ia e uma ia le pule o le whamsingonga pule o le pulenga ma le pule o le pāle mene o le mena ngau ia. He was longing for the supreme power. Ai mga kua oi e o loa lo fo o le malo tango mai loa manunga agora me ngang kupia ngi pangis e te fa pe ai fo loa pele o pa pelonia e ale nei na faia ilo lima tau na faia ilo malosi o inga e kango mai goa ma le na faia me uma ioi o me nga le o kula i mai sia kako wa mionga o le na onga lava tu tasi ina ia o fanga tasi uma le pawa o le ale mea na te faia tuai o le mea le na o le mea fo ile maua kako mili kingo umi masainga tulo
a fa tu la fa so le tau lunga o la fa so fo ile nei ele a fia fua na ye tatou a fakasi sainga tatou a fasainga ma ainga sainga o Samoa tu loa a o fa fonga mai oe e ye so pito saina a o le te Samoa wai ele o oe se sainga o oe o Samoa wi ele a fia oe ai o leo le au tala no antu ile current time nei i tatou whaawonga ai maisea me leanga lena matuatia ia le HRPP malana taita inga Amerika maisia kuhu ai matua i tatou whaawowo ma tatou militino masaina now se whaatula uia o le au whaasoa tu le engolea tatia ia ni tamau ainga kakia ia ni kupi a le au whaasoa tu i le tu whaaleanganga o le vaenga lea taurunga le tatou pokalam o sainga o le kuhu kominisi tasile fa manatu le fionga tamate bia maybe or mafua ang o matua fa fete nai ta lena avea mate tai momua masuia hai lona loto le lei mare to fa manino ile to fa so sili tulo mafua ang wakako keke e akumu e kristiano ai watato militino matunu komunisi eoi lena again ai ole mafua angalea e pe kau ke kingo ya Esau ai kau ke leo ia Yakopo talo fae ile ngapatia o e kalesia so fatasi o au na letu o lo tauti nga ile la weino le upo le tua ai kau ke sila i meye ko kupu Samoa wa leo tu vale aisa wa leo tu vale ngaoi o le ko ngaoi le po wo mai sa ile au lai mata ainga a o saufa ale ke le o mai ngaoi o feo ai manga ese o feo ai mafana la au malosi o le hali tulanga o feso po ma fu a ka ka ko kiri sia mo saka ka skama ka ko ku mua wa te tauna tatou angelu uma ka ko mamui ai o ma fu na le tupu ya mea ai sea e tau te tino ya Esau e tau te amiu tau te leo a foi le kau ke whakuakuanga i Amerika, kau ke le manga o ya Amerika, au Amerika, ulo, ke le whaiatu no Amerika. No, it's always been. Nga ke e mai akula e pai le fia manga, a foi le ngakago, le vai nga foi le nofu whaia ese mai tatou mamalo ye i lalo le whaamalu. Ai manga au kau ke mirikingo masainga. E whawhewhea nga claim le tatou atunu o Samoa e whaavai i lea kua. Ai whaawo mare sainga komengisi. Mare komengisi e re karikongu. O sainga la kou ke prosecutinga ia kangaka kerisiango, yes. E o ai Christian lai kukongu o sainga i le o saoloko o sainga. Pulenga wha komengisi. E kukusa vai o sainga North Korea, Lucia, aku nguuia. E le kakaunga kako miri kingo hai. Ulo. Yes. O le ale mea lenga e okay lau wakari. A ngofo lo wa finge pe fa wolo wa finge mas kama kiki makua ka ai le loku kulo. Ele kari kongu ile akua. Let me ask ya ko ya ko ke fia angelu mo ko fia ioi ko ke fia come from ya kama ainga and so le ko ke fa sela ukala. Let me ask you. Think within your family. Afa pe ki fa pe mai sela o kala le la fsiro ki atio a ro ko ngai lo wa finge pele lo ko lo fa pa wa lo a ro ko ngai fa ki ai mom dad introduce ko wo o John o fsiri mo o John o nyonga ma ko eloku e a onga ele ngi fa do o le ala kali pe fa pe mai ele o sfarsa ele lo John le ko la ko menisi ba pe nga ele lo John le ko ele lo ku kilo la kan te lo ele uma e sa fi fingo jo wa fini ai lave malo ku li mai ile mangi fini fi kulo fa fonga la tu e tu o tulunga fa pe fu lo John e sa lo kan ia ioi lenga fo ye kire manga o hai ele match ele suit ele ongi mea yanga e mo o ai fa alu pe ele ngau maki e grow ai lo wa finge o lo wa kali inga ia ola enga e haru e fingo ngofo mase kama kiki ka apos king kiki ele lo haru se paresa ia nga
le nganga le ke ka mo dia ku ka kia ia nge me o fa ka wa inga ka kia ia aua tātou te tino ia e sau ai tau te leo ia ia kupu a failo ua ia ile atua te tono le whaavai o Samoa whaavai le kua le fast au fionga te mai tai pārmia mana ia tu alalo le lau vatua maybe kasi le vaenga sa malamalaya mai ai le sa valinga a o tau avea me HRPP a o lewa avea o lua malaauli male tō wha ia le tinu o lupe wha ia ese mai fui le fui kuai le la u fa ia ese mai o to lo wala ngo o olo ia o le one man band ar ko maybe o le u fa ia ese mai o to le fui tu lo ona o le mele sa mala malaya mai ai sa valinga sa mo u over kele ka ko milikingo ma ku u ele ke siang too much maybe ko fa foi mai e ka pisa foi a Donald Trump ia po Kamala lava pena malo Kamala po America is a Christian country e ola le ke mokalasi democracy e ola to tonu le tunu le nei ioi a lele wasi i mai Donald Trump i lunga kusi ma monga wa uma fe lo ai mata ta i le kalisies commission of yo senga wa uma si i kusi pa i lunga wa uma nga declare ka maloa langa support to Christianity e ko ke o ala e fa masingo le o langa fa mai elea se ka kia ia ele o se mer nga o e ma o fai o fa masingo fu o le o langa o kanga o le mer nga o le mea le ku e fai a o le utitala no atu o le taita inga o malo e sila mai lunga le anga ele ia se isi kupu e sili ese ele ingi si ka e lunga ma au kafa e ia kupu sili anga i pese le fakasa o ele tupu moni Yesu e na o e au le pule tulu le pule a makalole nga kola ula el fakupesi o le malo yera nga o le tua lalo lo fionga te mai tai pare mia ai me se lo fionga sui pa ni tuala fionga le fo vitalai lo suga la ule ma di toa ma ministra uma maybe ko liu ko fa maybe ka ko mirikingo la nga awor nga oi malele nga oi e nga oi e ko fo yes what too much kere ka ko fa wo nga masaina too much eu te lo fa ya tua tatu sainga matad le ua mautu ai tatu so tanga i Samoa kire ko ka waka nga o sainga o Samoa a liki a mau a wong a hoi a lem a ping a ming a ching a si a ming wing na vai o a umal au a iyo o Samoa tana o Samoa o le lato tua o lato toto o lato fanau o lato tupuanga la o Kongo Samoa and I'm talking about imeia le uka le ka ki karkala le e tauti le amata mai ai tatu malona tona yatu ko ki karango ko keminga maybe kau fasilo kau amakang kip mali e ngai ling kang ka kirsiango mai foi lai o mai mo fa ngai Samoa e o mai ma fa papaki wa tulo yaki ma seo lai ma mite tauti lo lopo ala me fai ia avaku ia fai ia malo ia perkangia o number 1 Angol faulunga leo le kalesia le lotu Anglican o le kupu yes kersiango kako fa wo i aku kako milikingo ma ku e la wolunga fa kersiango hiusila ke mo kalasi uma aya ngusa male lewa ya wo fai me alo fa mai saina wo fai me alo fa ele ai langa o afo i meio me alofa e o longa mangongi ia manongi ia ngamule le lumo le aku le anga le aku ngu le Samoa e fa vai ile tua tau lunga programe le vanga le fiafi ai senga no le tutu mali la fo nga vate but I feel happy le ne fiafi tatu faso ke ia wa mai le anga le tua ngai vai ngai o le fa manatu tu umalufo e fionga le tamata i pale mia mala na fai ngā malo
Fionga fonga vitalai. Ia. Mal pale mene o tau fau atu la fono. Maybe mana ia sina fa mai. Kau silo mai ka ko fa wo ma Xi Jinping. Ka ko fa wo ma ya Donald Trump. Lang o American ka ko amakai. Kau kira amaka mai ai nisi me fa tu ni na po fo na wo ese ia ya utato ioi. Ele isuir ka ko ku awala manga me uma. Ola ngi ka vale nga va ku kuila Hawaii. Sa pe sa fa ngo fiele le malanga ya America me tulanga uma. Na se fautuanga ai pulas ka funge le launga sa ai o le tangi le pumate o mea uma fai nga ia vi ia le tu ele le ya lo karu ese maringi la langi ai manga kua ese mea le lei mase tulanga mata utia na e fai e sos kuni ai lo tunu polo ainga ai le anga le uma e manga kua pe oe the worst and the bad and the evil whatever leader e ongo manga kuai oe e unga kupulanga na ia ikila wale vangale wefu ikila a olo ave peo ne tala ile tuleanga Saddam Hussein and so on Mao luai lava o kala leanga ia veta toma per malo America te malo foi lea o Martin Luther King malo ai malo na ola ai manatua ia tupua te masese lea lofi ia mana ia tato ta ian wa ta ocho mai tia sao lato swifu ia ona ole tau mawhaingo tato malo sa loto ia tato whilo i lea so tofi masadia tūranga masadia tato proclam mai to ona siata ia mai lau funua piwala nei Washington ia tato toi whilo mo le tere fasa so le fiafi so i fomi manuia Whaongale tautua le Pacific East masina tote sema mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i opa i aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e tiposi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio na mai, mo li pe teu tupe tus tupe i soa se whare tupe mai si aunanga i Samoa. O lo mawhaina whaatuneina i le aunanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele pe wala au mai le o var se lau o tasi onono mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa o ailu teimi ai masi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo modi i Samoa.